ti planom, Ginilin bakit? Mapanta ka di maki-birthday. Si Kaman no anya ti makunam, Freddy Lakay. Damit ti motor amausar no bilang laang bakit? Ada ka di ginatang mo arigalo para iti anak mo iti bunyag? Keda, isugaro ta saludsutin ka. No matuloy tawin no saan. Tapno amok no bungo nagmaitan ti regalo. Mapanta nga ruden no kasta. Umuna kan ngagdigos bakit? Subarunuak daw. Si kanti umuna. Abumbet anak kabunbuntog ka nga agdigos gamiti siya. Dali, siya ko ti umuna. Agawaan manen kunak tanero mabiin. Nakababain mat kada kumpare no maladaw ta. Ang mga no panunutan da nga agpa-importante ta. Si Kamagayam Nilo. Anda ka din ni Tata Freday, Nana Ginilin. Madama ti panagdigos na. Anda ka di ti papanan na? Ay, agpalaod kami. Kasangay nga men ti anak na iti bunyag. Ada ka di masapol mo kan kwa na? Umay ko lang isublito gabyon na, abinulod ko, Nana. Mala, idisumlatan dita. Kitaan nanto, itun makadigos. Ti mo liplipatan nga ibaga nga insublik ti binulod ko, Nana. Ang mga numalipatan sa pulin nanto kanya ay tagapyaw. Word. Nagawi doon, nagiti man nalaw. Kan sigurado ang nagrubwatan na Tata Friday. Sa dino ti papanam, katrabiin ni Lolakay. Ha? Di talaan bakit? Lawlawag man. No siyak tag sa lutsod, kaya't ko ti kumpleto asungbat. Mapangkulaan kita ang titarakan ko at tilapya bakit? Kano rabiin? Madingarod ti tagtagainap ko itay nakaturo di ta salas. Anya? Di mo ilaktiri daw Agsubliak to mula dagos. Kung gayam, kanak man iti netbag. Ano ang tinetbag? No adda timod ko, di mangiawid ak tumarin iti tilapya bakit? Pilyam ti dakkel anetbag tapno ado ti malaon na Nagtatakil ti tilapya ni Tata Frida. Manula ang inala kang nagdagsiran. Tinasahat. Kawit ako. Ang mga noon tapay makakita kanya nito. Narigat tuman ang tagrasong. Kawit ang Ginilin bakit? Ay nawaw. Kalkalpas tala ang anangan. Bakaw awit ang karunay. Madi ka di tirik nam, Lakay. Saan magtikdik? Apay nga, Rod. Nalagip ko nagiti tilapya tarakin ko bakit? Saan mat atumaray dagi jay tilapyam, Lakay? When saan da tumaray? Ngamno itaray tistabali at tao ngay. Ay, day takit din. Agam, asino kumamot ngay ti mangitaray? Dagityawanan pa'y nagtatakaw Mabitlaan nga raw tagpakada ak iti kumareg. Kan uray si ka, agpakada ka matan iti kumparem, kan iti anak mo iti bunyag, tapno awan mat ti makunkunada. Umay ka man pa'y Nilo. Gura labay. Ay agawaam, tanapatag ti saludsudag kan ka. Ay nawaw. Anya ti saludsuda maya. Nangalaam ka dagito'y dadakkel at tilapya, Gitarakin ko Awan tinakita kakasta iti fishpan mo. Apay makita mo nga may. Aglamang damat Sapay nagado. Mayat tama ituno na ito ba kanya? Siguradom lang ang asan ang naggapo iti takaw daytoy. Sus, apay ko mga agtakaw akit adamat fish pan ko. Agluto ka mang diti sinigang, tamang ituno ka mo. Diyan duma, itad mo kananang. Santa ka ba lang nga ibusin deta pureng? Magtid ka man ititimba, Ginilin bakit? Nay, nagawid ka magaya man Lakay. Kunak no nakaturog ka pa'y laang. Magituludak ko may ti pambigat mo. Nasapa ka na karing bakit? Idi kita at ti fish pan ko. Naksayan ti tilapia tarakin ko.
Ay nawaw, kasano ko maamaksayan kat nagdiritso ka mat ijay idirabi eh. Naturog ka pa yan iti kalapaw mo, taho na mabantayam. Jak nga ron amaw bakay. Amok no mano ti bilang ti tilapia. Iso nga amok nga adda ti kurang. No kasta, binilang mo gayam? Uy, iso masigurado nga adda ti ng kisay. Ay, kasano nga ron daytan nga eh. Mangirwar kay titimba. Taila ko takit din bakay. Ang mga nudita mapuutang ka. Ininot abay mouse. Nay, nagadumot to'y inyag mo at tilapia, puray nga nakaw. Iprito yung latan ti daddo mananang. Iso ka di day tao, iti tilapia atarakan ni nilaw, anakaw. Wananang, kas lawan mo tinakitak adadakkel iti fispan na. Kas namot lang ang tikunak, ngam naglemeng da kanunanang. Ah, kasano kumanga adda ti dumadakkel, kat linawas mo't akisayan na anak ko. Ay, jak amukan ko nanang. Ay, kita kat di ang mga nufis pangayam ti sabali tinangalaan na. Jak kayat timangan iti nagtaod iti takaw, anak ko. Iluto yukit din habang fresh pa nanang. Sinaludsod ko ti anak yo. Kat ko nanamot asaan ka no atakaw tinagtaudan day ta tilapia, nanang. Day tala ang Freddy lakay. Ado mo tinakitak at tilapia idea. Di tilaan nga ron tinabati bakay. Inunaan nakbit ti sa balay. Anya? Talaga masurunak. Dakkel ti puunak iti dayta tilapia. Ngam takawon da pailang. Ay nawaw. Asino kumangay tinang takaw lakay? Dayta nga ron ti jakamaw. Ay, no sino man dayta kagtatakaw. At dandutal daw na. Dakkel ti puunan ngilwar ko para iti dayta fishpan kulak balay bakay. Barang agsubli ti puunam no may lakom to'y nabati lakay. Urag subli ti puunak. Sayang latta di tinakaw da. Di pilak makarma dayta kagtatakaw. Ay, nalabas ka mat ngagsasaw lakay. Kaya tapno na pagnakman na. Sakit tinagam ko. Ko. Amangan no adda iduldulin mo nga agas ti sakit ti tiyan di tananang. An-anwam ti agas. Nasakit ti tiyan ni Nilo, nanang. Agkalkalingatan pa yun. Kan agkarasubli iti CR. Ay sos, amangan mo't no adda kinan na akinuntra ti tiyan na anak ko. Day tatisaan ko asigurado, nanang. Sapay dwala ang samot tinabati iti agas nga indulin ko. Okay lang, nanang. Tinapatagkat at tumaran na. Mabiit lang araw. Tamapan ko alaon itinangidulin akanak ko. Anya ti ko na yun, Nana Ginilin? Ay, napilitan kami anang ilako iti tilapia. Taagraira manandag iti agtatakaw pureng. No kasta, natakawan kayo, Nana? Wen, pureng. Nadismaya nila kay ko.
Tanangirwar iti puunan. Ngam kasjay matpi man tinagbanagan na. Kaano pa'y, nana? Idinapan kami naki-birthday di talaod, balasang ko. Idinagawid kami. Nagdiritso nila kay ko iti kalapaw may. Tapno mabantayan na kanaw titilapya taraken na. Idi kabigatan. Kuna naman tinanaksayan kanaw. Anya? Bilbilangin na ngamen titaraken na. Iso at talagang amuna no naksayan. Asino nga'y ti atapon nyo ang nagtakaw, nana? Saan mi pa'y nga mo balasang ko. Kasta una iti unget nila kay ikaw. Uray asino matpiman ano matakawan? Ay, si kagay balasang ko. Sa dino ba't ngay tinagapwam? Iti ayan ni nanang, nana. Napanakla di mawat iti agas. Tawan matilako da di tatersena. Apay, asino ti masakit? Nilakay ko, nana. Nasakit ti tiyan na. Agil BM pa yan. Uray la agsubli-subli iti banyumi. Anya? Tumaram to'y intad ni nanang nga agas lakay. Agkakapsutan, bakit? Talaga nas kanay taray na kiji ospitalan. Agpudno ka man kanya. Ay ko. Nangalaam iti ado at tilapia nga inyawid mo iti na minsan. Itipispan ko, bakit? Di nakululbudan nilo. Pudno ti bagbag poreng. Ti ko na ni Nana Jenilyn itay nasabat ko. Natakaw ka no ti daduma at tilapia ni Tata Freddy. Awan mo, tita. Ibagam ti pudno. Tano saan talaga abaybayan ka? Imo mo't araminin tingas na kanya ka, bakit? Amo mo't anat feeling well na tao ita. Kastapay lang mo't ibagam. Ibagam ti pudno kanyak nilo. Siga ka di tinangkisay iti tilapia ni Tata Freddy? Bakit? Ay na, pakpakawan nilo. Iso ang nasakit ta tiyan mo, tanangan ka iti nagtaod iti takaw. Day tatiganabam. Di mo tumtumarin ti agas nga inter ni nanang. Kasapulak na ita, bakit? Ay saanan akasapulan? Rik na ang tibunga ti dakas nga aramid mo. Kumusta ni Nilaw, puray nga anak ko? Adda iti salas, nanang. Nasakit ka di pa iti tiyan na. Gunggo na na. Ay nawaw. Apay mo't akasta ti panagsasaum iti asawa, manak ko. Kasta ti ganaban dagiti agtatakaw, nanang. Agtatakaw? Nasalaw ko ni Nana Jenilyn di tadalan iti na minsan. Kat nakunay na kanyak, anak sayan ti tilapia ataraken ni Tata Freddy. No kasta. Isugayam tinangalaan ni Nilaw, iti inyawid na. Taraken na ti daduma, ngam ninayunan na iti tilapia ti sabali. Ay, mabusurak iti dayta at tao, nanang. Ay, pauunayan ti kasta. Isumat lagayam ako nam, anasakit ti tiyan na. Kasta unay kano ti unget ni Tata Freddy, nanang. Si kaman matpiman tinangirwar iti kwarta para iti dayta afispan. Sada pa'y laang takawan, talaga ang makaunget ka, nanang. Anya ngay ti planom italakay. Saan ko nakargaan ti fispan ta, bakit? Isudalag at sayang day jay no saan ang makargaan. Makapadismayamit nga, Meng. Anya nga tano paaladam lakay. Tailando. Samo igatangan iti kandado. Isupay agastos na tamat. Wala, gam at least, makasigurado ka saan da ka atakawan lakay. Mamuwak lang no sino na itang tatakaw. Nagsaludsuda kon iti asidig ti fish pan. Kat awan ka numat nakita dalakay. Uray ka ni kakaambong, nagdamagak. Nalaing na itang agtatakaw, Ninilo, nakasaritam ka din? Ayuwi na niya. Padasam man ti agsaludsud ken kuana. Amangan no at dati na ilaw an anakita na lakay. Itatamayaten tiriknam, agpudnukan kini Tata Freddy, Nilo. Kasanunugurahan, nak. Bakit? Basol mo matlang.
Sampay nga ita. Na, di ka mabutang? Kita ma, dandanikan matay ka po iti sakit ti tiyan mo. Ni bakit mo't Kat punumat, agkalkalingutan kan to pa iti sakit ti tiyan mo. Naimbag ko nam tanailasat mo pa'y. pangahasim ata di mo istoryahin iti sa bali bakit? Apay ko maasaan, mabain ka? Makababayin mo't nagpaiso. Katawaan dak lagit din umamanda. At damot gayang bain mo. Ngam apay ang naaramid mo pa'y laang tagtakaw. Ala, mapan ka iti ayan ni Tata Freddy itamat laang. Ibagam kan kuana no anya ti inaramid mo. Kan bayadam mo't laang dagiti rumbang abayadam. Kado anak bakit? Please. Ang mga noan niya taramidin ni Tata Freddy kanyak. Sapay sa bali tayo siya nung makaungay turay lakayan. Da kayo maggayam, pureng, nilaw. Mapanak kumaitayan nyo, itong madamdamagay. Saanan ang kasapulan, Tata? Adda napatid nga ibagat ti asawa kada kayo. Nek, nilaw. Agkalkaling itan kamay. Ah? Kasting amin. Ala syaklatan ti mangibaga, Tata. Ninilo tinagtakaw iti tilapia at tarakin nyo, Tata Freddy. Ha? Anya? Pasensya ka, Tata. Bayadak titinakaw ko. Ibagam lang naman, oh. Awalan kay tibeng. Si kalaing gayam. Isong agpaiso, Tata. Ay na, no amuyol ako ma. Dandanin na tayo gapo iti sakit ti tiyan na. Nag-LBM. Ni bakit mo't niya? Ay agtal na ka. Kasyak ti agistorya kini Tata Freddy. Kasla marigatan ka ngamin amang ibagakan kwa na. Haya po ka nga tao. Anya laing majay ipakadam ko ba? Eh, basol ko, Tata. Nukuraan nak. Mawatak nga ta. Basol ko matlaan. Tikandak lang, ha? Nilaw, di mo ko maululitan. Tikas niya ginaramid mo. Kin bayadam, puno sukatam titinakaw mo. Tapno kwitstan. Oh, nangag mo nilo. Un, bakit? Pagyamanam tanasaya at ni Tata Freddy. Tano
Nakaw, Iti ayan ti kumarik, tatang. nagapa kayo ka day kanila kay Mao? Marurudak iti dayjay nga Orlando, tatang. Ang iti basol ni Orlando aya. Basta, Ibagam mga na da maitulong kao. awan ti may tulong yo iti parikot ko ita, tatang. Maalapay mat siguro iti nasaya ta saritaan. No agawid dayjay nga Orlando, ibagayo alabaan na dagiti kawus na. Anya, Agkanya-kanya kami itan, tatang. ay sana nasaya at tikasta akapanunutam ising anak kao. Sige, mapana kong tatang. Tibilin ko di yo liplipatan nga ibaga ka ni Orlando. Ay, nawaw. Nakaumay ka man, Mari Iseng? Mabalin ti maki-standby dito'y ayan mo, Mari Puring. Ti kunam kanya kat aglaba ka ita, Maray. Kumaa, ngam si madutak iti nakitak, Mari. Ha? Ada nga minakitak iti Facebook itay, Mari. Anya day ta nakita, Mari Iseng? Ladawan da Orlando kanti ex na, Mari. Ah, si kakit dimot, Mari. Kita hakman ti ibagbaga, Maray. Aday ta ni Mari. Kitaam Nag-sweet da, saan ka di? Ah, ayun nga agpaiso, Maray. Nag-sweet da iti day taladawan. Agsilselo sak, Mari. Ah, aguri ka. 8 years ago, kunanamat, Maray. Uray pa'y 10 years day ta, Mari. Agselo saklat ta. Ah, ay, Jakmat makita di balay. Napan iti ayan ti kumari na. Aging gaita kat saan pa'y matanagawain. Nasakit siguro tinakam na kanyak, tatang. Madamag kuman, anak kao. Nakano iti saan nyo anag kinaawatan na iti asawam? Awan mo't yamok, tatang. Mayat kami matitikalman. Matlagayam. Anya kay nga ta, ti pagpupungtutan na. Itayag sa palangan ng rugi day tatatang. Mas dawak, takilat nga agung-ungat iti nakariingak. Kat awan mat amok kabasol ko. Ay, babae at talaga. Awan ka di tinadakamat na kada kayo, tatang? Awan mat isungbat na iti nagsalunsudak, anak kao. Ngala, bayan tayo pa yung tatang. Adala siguro na dagsen na pagdaldalanan na asaan na amay baga. Nasayat may tanagawid kan ising anak ko. Kaya't kung ti agi na natatang. Ay nawaw, mangantayo pa'y Nagluto nila kay mo itinaimas asidaan tayaw. Sa anak mabisin. Alya nga menti pagpupuntutam ay anak ko. Basta, nagipangana kon iti ayan damari puring itay. Makan kayo kit dimeten. No adda parikot mo, pagsaritaan nyo anasayaat kan Orlando. Sana kasta lahat-latan nga agungungat ka. Marurudak nga ron, tatang. Anya ti makagapaw. Ibagam tapno amumat ni Orlando ti aramiden na. Apay ngay bakit? Inruar mo matipungan kan ulas ka. Manipod ita, iti salas ti pagturugam. Si kakit di mat bakit? Ada ka di pa'y masapul mo, tairwar kon? Saan kumamot na kasta? Bakit? Sa anak ang makaturog iti salas no ko Parikot mo daytan. Ay nawaw, anya kalakit din bakit? No awanan ti ibagam, pumanaw ka ni ti sangwanak. Apay, aya kasta ka. Awan mo't amo ka nagapaan ta. Di takan, kaya't kung tiyagin na. Please mo't bakit? Sa anak laki di ang makaturog no kasta. Apay nga dapay laeng iti basket dagiti bado ni Orlando, tatang. Inayon mo na labaan, anak ko.
Saan ka di nga imbagak kada kayo nga agkanya-kanya kami pailaang tatang? Isumod lang aglaba ka. Badok lang tila baak tatang. Ay nawaw. Lukas talakit ya kanayaw ang mga sinaan na kati asawam. Di sinaanak lang. Uray pa'y agsubli iti ex-girlfriend na. Awan ti bibiyang ko tatang. Anya ti kunam? Uray makisinublan day nga Orlando iti ex na tatang. Awan na sakit abakrang ko. Intulkuan sinaan na ka na talaga. Kat, kumusta kan, Mari Iseng? Kastoy lata, mari po rin. Di mo iba ka ngaging gaita kat agselselos kapay lang itinakitam aladawan, Mare. Uray asino matamare. Agselos no kasjay ti makita na. Nabayag mo tanday jay, Mare. Ay na, kasla kayat ko ti agsangit, mare. Ay, nay. Madi Mare Iseng. Nasakit launay tiriknak, mare. Apay ngamin nga agselos ka, kat nabayag mo't nga rudan day jay, Mare. 8 years ago day jayan, Mare. Uray 8 years ago day jay aladawan. Masaksak kita naklata, mare. Anya ko matipagsakitan tinakam mo, kat si kamatiin kalay sa ni pari Orlando, Mare. Sa maysa, account mo ti ex nila kay mo tinang kita am itiladawan ng ibagbagam. Apay nga minadida idilit kat nabayagan a panawon day jay. Sa maysa, saan kayo pa'y nga agam-am mo ka ni Orlando idi na ipus day jay aladawan, Mare. Agsarita taman, Orlando. May papanikan niya tatang. Maumitay awan ka. Anda nadakamat ni ising kanyak. Anya na tatang. Ti ko na itay kat uray subyam ka no ti ex mo. Ex? Asino ka no nga ex tatang? Awan nadakamat na anagan. Miso siguro ti makagapo no apaya na pudot ti ulo na ka. Awan mat katetiks ko nga ex ko tatang. Amo pa'y anak ka. Nakmet amaw no apaya kasjay tinaibagan ay tay agsapa. Ang amom tuman anak ka. Iseng anak ka. Nakaring ka kadipay. Apay ka di tatang. At ako makayat ko nga ibagakin ka anak ka. Anya ti ibagam tatang. Kasi nila kay mo iti salas. Ay nawaw, apay amaasyan kayo kan kuana tatang. Malamlamen iti salas. Deserve na day tatang. Ayunay kananak ka. Di mo urayan ang maupay nila kay mo. Manungal dawan nga iti salas ti pagturturugan na. At naglawa mo ito'y silid yaw. Basta, jak kayat amaturog ni Orlando iti silid
ring? Nasaya at mata na panunot mo tiin may, pare Orlando. At da kumamat kayat kung nga ibagakin ka. Saan ka mat ngamin amaranranaan? Anya ti ibagam, mare. Si Kapay at ti umuna. Anya ti kunam asaludsudam, pare. Kastoy ngamin, mare. Apaanak ni bakit ka ajak mat ammo ti makagapo? Saludsudak ko man, no? Danadakdakamat na ken ka, mare. Ah, day tamot lang ti kunak nga ibagakin ka, pare. Ay nawaw, naimbaglagan nadakamat na ken ka, mare. Ala, ibagamon, nya ti parikot na. Tapno amok ti aramida. Dumngag ka na imbag tarugyak ti agistorya, pare. Kastoy nga men, pare Orlando. Nakita na kano ti picture yo iti ex mo iti Facebook. Picture? Jay man in post ti ex mo aladawan yo 8 years ago, pare. Ladawan, 8 years ago, kunam, mare. Wen, isaw ti pagsilsilusan na. Ay nawaw, nabayagan na jay, mare. Isumat ti kunak, pare. Masaksaktan latta ka no. Sa may sa, doon ni Rose nga ex ko ti dakdakamatan na. Nabayagan na jay aladawan. Diyak lang amoy ti dadya nga ex ko. No apay di na pala indilit. Sana siguro na ma-open ti Facebook na. Nalabit akasta, pare. Sa may sa, saan ko pa nga amo ni ising ide, mare? Day tapay ti maysa, pare. Saan kayo pa yung agam-am mo idiin post na ex mo day di aladawan yo?
mo, Joyce, balasang ko. Kaya't kayo ko mga alaan aninang mi, auntie. Ninang, Juan, da kayo ka ni Uncle Luis. Alaan kayo aninang kaninong mi iti kasar. No, okay lang akda kayo, auntie. ay kwa, Joyce. Maalamat tan, auntie. Di na kuman paayan. Pinagustuhan yu ti kaaruba mi iti saan aya. Ay na, nakababain nga min, Joyce, balasang ko. Kas makita mo't, saan kami abak ng kan-uncle mo? Ay nawaw, saan mo't aparikot dahit na, auntie? Uray awanan regalo yo. Umanayan kada kami ti presensya yo. Ken, no damot may bingay yo apagadalan mi. Mala, kasaritak pa'y ni Uncle mo, Luis, balasang ko. Inayon ko tinagan yo iti listaan na, auntie. Ibagam ka ni Uncle. Siya kung ti makaam mo iti suot yo. Ay na, talaga amas daawak nanang. Naa, anya man ang ipakas daawa ang baneng anak ko. Tuapay akay kayat dangal alaan ni Adelina aninang iti kasar. Kat sa damaba nang lututuusan na pobre na pahingamda tao. Wunat, nasaya at ngamain ti ugalid ang agasawa. Kankas makitam, natibker ti pundasyon ti relasyon da. Iso siguro ti may sa makagapaw anak ko. Katsak, dakasak nga rod. Kasta ka di ti kayat yu asawan nanang. Adala ang ngamain dagiti bambanag anaaramitam iday. Amangan no isupay ti may sa makagapaw. No apay adida kan kayat nga alaan aninang. Kas kumatipadam aninang nga inapapam iday, gapulaang itiday tarigalaw. Nagsasao kayo mo. Ay, sinong batak lang ti saludsud mo anak ko. Anya. Adelina, bakit? Ang mga numaopay ni Joyce, no saan tapat gantikid daw na lakay. Wanang awang nga rod kwartata. Iso kano ti makaam mo iti isuot ta. Awan na nga rodon ti mairigalo ta. Isupay ta gastos iti ibado ta. Amukon, Luis Lakay. Amukon no anya ti irigalo ta. Kaya nga, bakit? Irigalok ti may sa aburias na, Lakay. Anya? Sigurado amayat day jay, Lakay. Sa tanayunan itinatengken prutas. O, di mayatan. Naa, anya launay ti sirip-siripom iti tawa ba na yung anak ko? Uray la umatidug tatenged mo dita. Ninanang mat, taipadlaw na pailaang. Ti kaaro ba tayon samot man ang ti sipsiputam dita? Nangeg ko ti saritaan dang agasawa idi na minsan alimabasak iti paraangan da. Makakatkatawak nanang. Ay nawaw pakawan umapo. Amam, nanya ti irigalo na iti kasar ni Joyce. Burias nanang. Anya ti nakakatkatawa ijay banaing. Ay, may mayatlatan ano cash nanang. An-anuan kumangay mo't da Joyce ti Burias. Mabalin mo at atarak nunda. Mayakit dia, tapangrugyan da. Nanginang at ati Burias ita. Ni Joyce sabat ti limabas iti paraangan tayo, Lakay. Iti ayad da pa Luis tinagturungan na. Anya tinaramid na ijay. Napandayin tulod ti kawas nga isuot da pa Luis inton kasarda. Ay nawaw, no kasta. Husto tinanggag ko iti naminsan. Ni Joyce tinanggastos iti bado da. Anya ko matibibiyang mo, baneng. Nanganak da pa'y laang iti kasar no kasta mo laang. Amom si kabaneng. Diyak magustuhan day nga ugalim Anya ko matibibiyang mo, no may papaniti day tabanag. Kat kwarta mo't da Joyce tinaramat da. Wen gam nakababain ti agbalin ani ng kaninaw, no si kapay laang ti gastusan da. Agsardeng kan. Masakit tila payag ko makangag na dagitang ipagbagam
Adan sama iti saan nyo anak kinaawatan iti asawam no wala nakaw. Nakaungetak piman itay nanang. Ay nawaw, apa yan? Daka sa kanayon ti rumrumwar itingiwat na nanang. Adyan tulangan ti panunutan dagiti anak may. Numangagda ti kasjay abalikas na. Day tamot laeng ti jak kayat iti anak kao. Agraman ti panagninong kaninang ti kaarubay ti kalaysa da Diyos. Nagadawa sa una. Day tangarod nanang. Ay na, mauma ko na talaga. Pasensya ka ni ti anak kao. Kanayon ko matabagbagaan, ngam di nakipangpangag. Awan ti basol yun nanang. Saanen nga ubing ni Baneng. Amuna ti husto kan saan. Talaga lang nga awan ti manak nakam na. Nauma? Ni Noel? Nauma kanyak kunam nanang? Nauma, itikas na nga ramin mo, anak ko. No nauma, nakalukat tiri daw nanang. Ay nawaw, imbes ngagpakumbabakat. Ay nananang, kastoy ko na talaga. Nakasagana akmat, no ibaga na nga agsina kamen. Ay niya kalakit di mo ay anak ko. No makorektar tidakas nga ramin mo. Sinadagos ti sang kaibagam. Nauma nga ruden? Anya pa'y laang kumangay. Saan ba't mabalin apilitan tayo, nanang? Ay na, baning aya. Ay nawaw. Mano aburias ayat irigalo ta kada Joyce. Bakit? Dua, Luis, lakay. Anya? Un atap no adaganas na lakay. Nung saan da ngay amagustuhan? Sigurado ang magustuhan da. Si kakit dimot. Nangina nga tati burias. Huwag magkidi ah. Isagana mo't tinatangkan prutas lakay. Kalpasan na, agpulis kan, tapa umayan ti kaanakan ta. Iso ti mangitulod ka data iti balay da Joyce. Kasar ni Joyce ita. Apay adi ka pa'y agdigaws. Agkat katawa ka amay may samnita. Di mo ka di makita ti kaaruba, nanang. Na, Dahil jay ti regalo da kada Joyce. Burias! tangiwat mau. Amangan numangag manan nila kay mau. Makaungat manan. Adapay nakasakaw. Natang siguro dahil jay, nanang. Kumpormi, mati mapampanunot da nga irregalo. Katsi ka. Ada ka di magtiregalom ka da Diyos. Apay kumamang tadak iti regalo ngay, kat sandak mat nga inala aninang da. Pudno ngagpaiso ti atap kaw. Nasakit tinakam mauta ni Adelina kan ti asawa na laang tinala da aninong kaninang. Kasano kumangamin nga alaan da ka aninang, kat kasta mo ti ugalay. Ada nga raw ti maadaldakan ka. Amom nga rod, nanang.
Espesyal nga aldaw mi, Uncle Noel. Ay nawaw, awan ti anyaman na Joyce. Jack, ba't makita ni Auntie Baning? Saan nga imay? Abay ka, no? Di na kayat. Nasakit siguro tinakam na dayjay. Anya? Anya kumangay ti pagsakitan tinakam na, Uncle. Una, talabas-labasan nyo lang iti balay. Maditirik na, tati karuba milang tinalayo aninang iti kasaryaw. Pasensya kayo na, Uncle. Uray libak na, amuklat na kayat na ti agbalin aninang iti kasar. Iso ti apala na kanadili na akaruba may. Kinapudno na, Uncle. Plano may kumanga alaan aninang iti kasar. Nadismaya nila kay ko. Nadamag na nga minti naramid ni Auntie Baning, idiin nalada aninang, di takabang ibang abarangay. Ay, wait. May sapay dayjay. Makiap-apay ti pada na aninang. Sana masapul nga agpasinsya ka, Joyce. Maawatan kayo. Narigat nga agpaisaw, lumadadail ti espesyal nga aldaw yun. Agyaman aklaw na iti regalo yung Auntie Adelina. Sapay lang kumata na gustuhan nyo, Joyce. Siyak pa yun timabain ka na kayo, Auntie. Ay nawaw, okay lang kada kami balasang ko. Si pupuso nga inted mi ti buryas, taisupay apangrugyan nyo kinilakay mo. Adapay natan ken prutas, Auntie. Iso lang mat nga minti kabailan mi nga ited. Dakkel nga tadaytan, Auntie. Nangina ti buryasan niya. Okay lang mat kada kami, no prutas lang ti regalo yun. Saan mat akwarta, uno material abanag ti makagapo, no apay nga inala kayo anina. Wen, amok day ta, Joyce. Kat pagyamanan mila unay, tauray saan kami abaknang. Saan kami matlaang asikat dito'y lugar tayo, kat inala na kami lataan ninong kaninang yo. Gaputam mo mi nga damaadal mi kada kayo. Ma-appreciate mi la unay ti imbing layo akapadasan yo, Auntie. Kastamat ni Rico. At dabim milibmanan kada kayo ka ni Uncle. Kumusta nga itinapanan niyo, Nanang? Ay, mayat baning anak ko. Na-enjoy ko man ang tinagsalsala. Anya nga iti kunada Joyce iti regalo ti kaaruba tayo, Nanang. Amang ano di da inawat? Nakita amay at ti isam na nga agasawa. Iso nga uray saan ko anang tinagsasaritaan da. Amo an apresyar damot piman ti regalo anaawat da. Kasta? Amom kaday. Maya ti Belinda Luis ken Adelina kadagiti newlyweds. Nabagasi ka. Saan ko matasalsaludsudan, Nanang? Ay, nunapan ka lang. Ano, tinaadal mo kadagitang agasawa na ka. Isuda ti mang panagnak. Nga uray awan ti kwartam. Uray saan ka baknang nunadalos ti kaunggam. Kabaulam ti mga anak iti kasar. Patpatamaan naksamot, Nanang. Nunapasagidan ka akit may salaang ti kayat nasa wunday ta anak ka. Guilty ka. Agtugaw ka man tag sarita ta, baning bakay. No may papanmananday ta iti ninang kaninong iti kasar. Saanan, Noel? Ay nawaw, napatagtibagakan ka bakay. Kat ibaga mo na. Amom ka daya kayat da ka ko mga alaan aninang, idi kasar da Joyce ken Ricaw. Asino mat tinakadamagam iti dayta? Ni Joyce mismo tinangibaga kanyak, bakay. Apay nga rod ang nagdiritso mat iti ayan ni Adelina iday. May saka ko makaragiti ninang, isuna lang tanad dismayada, idi nadamag dati inaramin mo ijay kabangibang a barangay. Nalipatam ka din jay padamaninang iti kasal, ngay napapam, gapoy ti regalo, ken paputpay. Nabayag matanday jay.
Anya na bayag. Idilaang napalabas sa taon dayjayan niya. Nusan siguro akas jay ti inaramid mo. Di mayat ko ma, saan da kaalabas-labasan laeng dita. Ay, Ita, amumet siguro ti aramidem. Dayta nga ugalim ti makagapo. No apay adida kan kayat nga alaan aninang iti kasar. Saan lang nga minarigalo kan papet-pet ti importante no mga